isira phokebra hini det piapo Mahatma Gandhi mahangke thekarni kata London. Bagori AGVB manager Arup Jyoti Datta Soarlo Alam Kipen Bagori police station along Ankeli. Royal Enfield pen dang inkoira hini atra kachetonga jok adimalong amat inura pran kedam. KAL Prime Time birta longpen nilisami Julie Baby nonorji tha birtang tonpen. Dead piapo Mahatma Gandhi akumlin lapen amohora long mira leke vek lapen milur hei hui kai ponsi ingdeng pharo isira phokebra hini Mahatma Gandhi maha ke thegani diphu arong sopi pendanglo karbenglong prek jama dimalongta kata London. Monsam kachingi kachathan pen India det areng kelo atumpen kapajok abangphu det piapo Mahatma Gandhi pini preni phai hiniarni ingdeng pharo isira phokebra hini mahang ke thegani karbenglong prek jama dimalong ta London lo. Laswa tengsi adabapor dipharong supialong diphu municipal board atum patir piponsi ajadi ka amrit mahotsav pen pachaton dunsi Gandhi park along katalona sai dengponlo. Laswa hut KACCM tudiram ronghang chetong dunsi Mahatma Gandhi akumlin along mira pula pen melur kai ponsi kardom kardi pen chikimu padopondo. MLA Vida Singing Leng, EM Roton Teron, MSc Richard Tobi Pentanglo, Penangan Kithegi Dingatum, Chetong Dunsi, Bangso Ajay Make Hood, India Det Nihang Nireba Havar Ang Bongpen, Dipuarong Sopi Keklar, Naimate, Kangtir Nairong Sopipu, Anongnam, Jepalong Dun Tega Putak, Dipu Municipal Board along, Achoka Marlapen, Kapang Tirasai Keklem Gedamatumapan, KACCM Tuliram Long Hangari Dengpen, Kachoro Pajil Ponsi, Karbia Poholapen, Mana Lupen, Karcho Padopon. जितो सफाई अभियान जितो टीम डिपो म्युनिसिपल बोर्ड आमार अध्यक्ष राखर नेतृत्व गोटे टीम तो जेटा डिपो सुके कोने जितो दिने रातिए सफा करि आसे एतो आमी कथारे নহয় कामे परिचय दिसो आपनालोके जाने सेंट्रल गवर्नमेंटर পৰা नॉर्थ ईस्ट ভিতৰত আটাইকৈ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ म्युनिसिपल बोर्ड হৈছে ডিপো गोटे एने धৰণৰ আগন্তুক আমি এনে ধৰণৰ কাম কৰি যাম আৰু যে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইকৈ ক্লিনেষ্ট म्युनिसिपल बोर्ड এৰিয়া হিচাপে আমি পৰিচয় দিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো তাৰ কাৰণে আমি গোটেই म्युनिसिपल টিম আৰু কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ লগত একেলগে কাম কৰি আমি ডিপু যাতে সুকে কোনে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্ট্রিট লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰেন বহুতো ইয়াত সুবিধা আছে আমি এটা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰাস্তা পদূলি গোটেইখিনি কাৰেন্ট সাৰেন্ট গোটেইখিনি স্ট্রিট লাইট আৰু ড্ৰেন এই গোটেইখিনি আমি কৰিব কাৰণে আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু म्युनिसिपल बोर्ड লগত আলাপ আলোচনা কৰি হেবিলাকৰ কাৰ্যসূচী ল'ব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম Lason tak taxi halapu Korkanthi BJP Mandal Committee tumta Mahatma Gandhi mahangke thekarni pacheton dunsi dokmoka hithialong kapang thirasai ke klempon laswa hud alang itu Mahatma Gandhi akaya lamo phuthak setami jethan jimon padoponsi Mahatma Gandhi akemang longri ar lokang thirpen ke doge thak kenang sotwa phuthak India Prime Minister Narendra Modi RD Piponsi Mahatma Gandhi akemang kapapleng ponjia phan Swachh Bharat pa thepi dengponsi longri ar lo kepang thirasai klempon bom wang bom luputa Korkanthi Mondol BJP asongja atum ningjepon Korkanthi Mondol Committee Bharatiya Janata Party ahin pen ki klempon labangke Mahatma Gandhi 152 birth anniversary along pachiton nunsi nilitumophan District Committee ahin penang pinkat pon ateng ini tum ponang kok bangkelalo alangli Mahatma Gandhi bangkalangli ke claim ke dam pensame lapen aning ang tin ta inthiret la se alangli aning ang tin kang thir la bangso along pachiton nun si litum hawars tami inthiret nangi lapen bang putin aning long tami litum ining tin inthiret pensi litum del sapan lapen longri pan claim pon nangji pula bangso asai pensi ini tum claim pon News report KAL Prime Live
Soarlo tum kopia thesi kai kya mata a okchekom rompen ke dudunang koklo. Non kachari bom BJP a sarkar pen sai ke deng pon beti bachao beti padhao labangso athepi kopia phansi ke en pon lo. Sarkar pen soarlo phan kerai komji a phan sai ke deng kiso dagaron kabinet pena jok non puanta soarlo tum ke jokwan abidet si ke do ke dam ka phere ju pensi do thak nang koklo. Nang phan ke loan ki chun lopot si nephan complimentary case nang pinang ji pusi nephan ang kipu हमको कॉल करके बोला कि तुम्हारा लोन अभी अप्रूव होने वाला है तो मुझे कम्प्लीमेंट्री में मुझे फीस चाहिए lapuan phone ka chingkita kopia pot si thangnat kamatha abidet lo तुम मेरे साथ बात करते हो तो तुमको क्यों फील नहीं आता कुछ भी bangsolam thera ke bank manager pen inut loan ka chawang bang pia phan phone pen ki walam the ho kedam tang preni phai isi arni jakhalabanda police station ka parlo bagori police petrol post angka bagori assam gramin vikas bengalong a manager arup jyoti data inura sopia phan loan ki pg pupena jok phone losi chingkilo bonta bank manager arup jyoti data bangki juno da alam thekaning je pena jok bagori agvb manager arup jyoti data phan bagori police atu innang ponche nang phan loan abang ke sanction po laso dollar ne phan supplementary case nang pinangji lapen nining ki hang nang papleng nangji pu inut arlo so phan bank manager arup jyoti data phone pen ne phanang pu lopusi kisung ke pho arlo so bang ningje pon ni la dak baguri abeng menial phan ison ba pini nalitum kupi aposinal tum puan dak bangso thana longan kwan ignan kolo तो वे नीली फोन कॉल पे से नीली फोन हम बोलो बा हाय डार्लिंग हेलो यू लुक सो सेक्सी हॉट उसे नीली फोन हम बोल ना कुपे ना बोलो ला सोन लो जे ना पुरे पे ने पर के ना के लोन को लोन अप्रूव को ला सी नीली फोन कम्प्लीमेंट्री किस कता ना पिनांगी ला सो से नीली फोन हम ला सोन कुपे नीली बोलो कॉपी बोलो ने किस ना पी के बा ना पान के ना मी ला सोन पी ने नीली फोन को पान फोन आचिंग की आर रीडिंग ना नीली फोन फोन आचिंग की kita thang da feel feel ma base नीली फोन को नीली फोन जिंगी के पेंटा नीली फोन सा से ना को asolo na join ne sini lang phan complimentary kiss kinai ko sini le phan aso join ne si pini lang phan dak thana long wang si la sala ma ko thak kaching sai pano bangso manager bang lupupen bangso bengalong rar phan adukang hoi file ke bar pen danglok ne thang staff phan anta aman chiti thekhe la anchota kalisi komani arje mimu chor phan lote adung dampo mobile pen amohor ne enjoy ti puta pachini konthu Meklangno benga manager arup jyoti data ka chuma thak thak raikong sakhya phan pachini ponsi bagori police petrol post along an pondot news report Karbi Anglong live Kedamtang preni phai isiarni loring thepi outpost kaparlo center rahithia long ani kang sampor phai trok simalom ehum Royal Enfield pen dang inkoira hini atragang bong ahiring tangra kache tonga jo adimalo amat bike be kabang phwa prandam juilo Kedamtang preni phai isiarni center rahithia long diphuanat kache rambom ehum AS09G 4779 napen diphuanat pen kewang bom RJ14 GH2 787 dang inkoira hini atrak kachetong ahir kang tangraga jok adimalo amat inu aprandam julo apran kedam joyabang phu diphu rong khelan karitang rup sing hi supo sampri inki pusi pangtheko Birta kelong pona tengke apran kedam joy sampri inki abang kedam tang preni phai isiarni sami langso blog along boring ang khoi kelong pen sai kachedam cheng mate ke joindam chenglang bonta kopai ke lang no pena jok ning karong arni amat si bang so pir thipen chi una ko si pachini pon halapu ke patong phit dangin ko rakini atra kate baro tuma bang kache phere pena jok war sai ke michu mc adima long pen kale bonta atra ga bang ke net innang kon long halapu sampri ing hi kithi tangar buma bang ke postmortem aphan Diphu Medical College and Hospital along an palidam lo Phuloni pendir chona rongpi Karbi Anglong live Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Kiling, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokpi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021.
Lakha Krep Ho Mahamaya constituency Kaparlopon Sarjeng polling station Ben Singteron polling station Araratum Chingrumsi Mahamaya MSC Mate KAC Lun Singteron upon Kurwang Thulapen Kachuro Kapajiramai Kangni Kedamtang Preni Pai ECR ni Mahamaya constituency Kaparlo Sarjeng polling station Pen Singteron polling station Araratum Chelangsi Rarapan Asona Varsa Kipi Bonaputak Ningkarong Chipi Bonsi Belgaong along Lun Singteron upon Karchola Pen Kurwang Thu Kapajiramai Padopon Lun Singteron KAC along Arpulong Lok Pen Sarjeng polling station Pen Singteron polling station Ararapan Towar Lang Pen Chenglo Asonason Kaching Thurasaya Moakera Piponlo Bangso Aningkarong Pensi Kilun Kekan Pen Ningkarong Chipi Ponsi Karcho Amai Padopon KAC Lun Singteron Alhi Sarpo Man Pen Kachetong Dunamayalong Dongmuka Municipal Board Chairman Biren Teron Mahamaya constituency Mandal Maipu Purno Ingti VDC Chairman Rajesh Teron Pendanglok BJP Klembang Phwa Tum Chetong Dun Bangso Hud Radapan Chiti Malan Keron Satami Padopon Nilitum Apan Lapuan Nangkirapon a Joksi Nilitum Ningarong Piklo Lasike Bangji MSC Kiliga Hud Setami Lun Singteron Bang Phwa Sonsi Kenangji Apotsi Alang Lilongsi Cherap Chetodun Verji Pusi Ratpen Ningjepon আমাৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ে আমাৰ মহামায়া সমষ্টিৰ লুনচিন ছাৰক বিচাৰোঁ তেখেতে আমাৰ অহা আগতে যিখিনি কথা দিছিলে 5 বছৰ আগতে সকলো কথা কৈ গৈছে আৰু তেখেতে আমাৰ কাৰণে এজন উপযুক্ত কেণ্ডিডেট আমি তেখেতকে আমি বড়ো সম্প্ৰদায় সকলো মহিলা আৰু পুৰুষই আমি সকলোৱে তেখেতকে বিচাৰিছোঁ আমাক লুনচিন ছাৰক লাগে আগন্তুক আহি থকা ইলেকশ্যনত আমি লুনচিন ছাৰকে জয়যুক্ত কৰিম বুলি সকলো মহিলাই একত্ৰিত হৈছে লুনচিন ছাৰ জিন্দাবাদ 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 Kedamtang apora hut bangso rong plia raratum kache lengja to waravia matsi nili patang piponlo laso aning karong pena joksi nili phan nang kache hang lapen ke bangjir ni setami BJP along si nang cherap dun pupusi lamchak nang chipidun rentilo pusi ningjepon ang kon alam pe bang la halo le alang litum ajak ding pen towar ho masa dupi lasila towar bang litum masuk ke tang pen alang litum ning karong ke sipini litum phana me hang asalang litum rong di arara tumpen non ke rang dia phan MSC election phan tani litum kachuri ritekang la pente alang litum litum phan nang chak dun lo non ke bang ye bang ke latum BJP phan si adu ka beta o pilab ji pusi nang chak Denarong pen Bikram Teron Carbing Long Life Say no to drugs buat happy and bonsi apar dogmoka at Potarorong along ingdeng ketom inter-church football tournament come awareness so arlotum football kepatu kechengpon Kedamtang Preni Pai ECR ni ani kang sampor phai ke thoma por malong pen apar dogmoka at Potarorong pathua klamalong community health development program Baptist Christian Hospital Tejpur atum chepatri piponsi inter-church football tournament 2021 come awareness program on human trafficking lapen addiction poamen irponsi so arlotum football kepathu pangchengpon Bangso ke Bathua Long Alohi Aman Pen School of Nursing Tejpura Principal Iba Basumatari, Deputy Nursing Superintendent Ruhi Here Lapen, Project Officer Baptist Christian Hospital Tejpur, Sharon Sarmen Hanse Atum Pendanglok, Penangan Pastor Evangelist Lapen, Man Pen Kedoa Bang Pubang Piatum Chetong Dunrinti. Bangso ke Pathu ki bipona phutha ke Pathu ka chepahem phuatum ke than ponke nona kaya hud rong roba jota penangan osomara tum ke asonason rakia hormurum dinsi ke charli anat penangan ka tikuk dokok titisi thekpon longlo lapen alang lituma kai akang tinganat si kengkam chejor nang rong sonta nang mandera sonta do In focus hoise a pispora অঞ্চলত যিসকল ইউথ আৰু চিলড্ৰেন বিলাক আছে তেওঁলোকক আমি সকলো দিশৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট কৰিবলৈ আৰু আমি বিশেষভাৱে এই এৰিয়াৰ যিসকল ইউথ আৰু চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক আমি যেনেকুৱা হেল্থ এৱাৰনেছ আৰু লাইভলিহুড আৰু কিছুমান ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আৰু আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰ ক্লাছ বিলাকত আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলৰ ইউথ সকলক আমাৰ বাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান হস্পিটেল তৰফৰ পৰা আমি সহায় কৰি আছো আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম বিলাকৰ যোগেদি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ইয়াৰ ইউথ বিলাকে আৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে Lahai pen kaching rai dun thekji aphan awareness ki bipona pen football ke pathu pona jok isi methang okprana phanta ki mesen pen ke pathu ke thek pen nong nam setami chepalong un puthan ponsi mesen pen ke pathu chengpon
labang so ki bibon gela hello jeni tum non ki thur mi ri soi jang tum phan la hai kangri kangkrang hor movement ka pa o on thak ji aphan the through sportsmen the me isia to warlo po ni tum kamat ha ben si labang so a culture tum yud tum long ki palut pen alang tum stemil hai hin aning ge hang pen an gel hai kangri kangrang hor movement ka chu thak ji phan sin tum hai mang ben sin tum labang so inter-church football tournament kam awareness program organize pon Bangso kechengsi kapathu ponalong Langliso Baptist Church lapen Therebasa Baptist Church ani marlia tungsi pathu pondo kepathu bo mahut nat ate rangatum ta kethek kachingbar chirajok gol chipiu ne derlo bonta ke hai keram kapatini vegji aphanpura tie breaker kepathu ponahut Therebasa Baptist Church ani marlia tungsi chipahai pondo Dogmoka bin sensing inti Karbiang Long Live Kedamtang prene phai ECR ni Amri constituency ka parlo Langlongku community hall along Dhup ka selama seke kipi pangcheng pontanglo Nijang Karbiang Long Amri constituency ka parlo Langlongku community hall along Amri Hawar along kedo self help group thongkel society ma phan Dhup ka selama seke kipi asai dengpon Mai phu dor sing terang pen kongchun bang venchi sing tia tum kachapa hem phu bon dhup ka selama si ke kipia mailong amri lem samai phu bikrom timung aluhia man pen chetong dun si labangso ase ke kapang cheng ponlong ji aphan ingpu pidun lo mailong project executive IIE Gulf of India Harendra Bhatt project leader IIE Gulf of India Jisu Sil coordinator IIE Gulf of India Harsing Teron Lapen trainer master glitter sadabatumta chetong dun Labangso ase kela ke Bandhan Yojana Entrepreneurship and Skill Development Program Gulf of India tumpensi inglong arara tumaphan kapaching thur ponji aphan akimang pensi sai dengpon lapan labangso sai ke dengpon along Ministry of Tribal Affairs Gulf of India pen MSME atum chelang rapet pensi dori phophe ke do analongta padorun lo Lason tak taxi labangso asai ke chengpen ki juran mesen pen kapachun pon thekje aphan India Institute of Entrepreneurship Gulf of India tumpensi patir piponlo Jinthong pen himari rongphar Karbiang Long Live Pini prime time berta gela ponsi kantoni lo